siku cop-cop layu gop dum ka abe uke. Jangan emosi, umat aku nggak ada. Kita ikut. Faham? Ya. Bismillah, Bismillah. Allah mudahkan kita. Kita menena. Dang pepah bare, tarik gare, mat nyomat je, gop kala buat melape. Baje pilih luwe labo bedak gop katro tujuan jah. Dang pike-pike kira tak se takut rugo balum gop penuh aso. Buget lale ampun peturut ju. Gop ka maju tanyo mantong bak punca. Lale ingat mangat jamun tanyo hayu jingo mehu tinggai calitra. Buget lale ampun peturut ju. Gop ka maju tanyo mantong bak punca. Lale ingat mangat jamun tanyo hayu jingo mehu tinggai calitra. Pikirannya nggak ada main bola berdiri itu. Habis itu kita dapat bola nih, ini dapat bola. Ini kan tadi kami pojok di sini. Apa yang kita belajar? Di mana posisi kita harusnya? Di mana? Di dalam kan? Sama striker 2. Jadinya, nah ini jadinya. Kenapa satu-satu di sini? Otomatis sini ada orang. Kenapa nggak masuk? Tamong bingung-bingung gop dum ka abe caro. Dang tak pepah nyum melum-melum imang balum gop kala jiut mandum. Dang tamah sirah tamah campli kulit kunyit gop kala masak gulai. Dang paso minyak tacah busi prehu mesin gop katro nang dolae. Buget lale ampun peturut ju. Gop ka maju tanyo mantong bak punca. Lale ingat mangat jamun tanyo hayu jino mehu tinggai calitra. Buget lale ampun peturut ju. Gop ka maju tanyo mantong bak punca. Lale ingat mangat jamun tanyo hayu jino mehu tinggai calitra. Tinggai calitra. Tinggai calitra.